inhlekana Afrika Dzonga inhlekana mixer umngana lona FM nokuhlekanisa kuranga ngisala station shirko namotla irabo mone siko yelera rabo nkombo rangwetele ya mauri le mara maketembere makumembere ntano mina nikhala ngaphet mathebola ne warisimat wa jimo sithango mashingirta wa chachana makhona lo ndandazi mixer me kolonga ngisala ko la Gauteng eMpumalanga no Foster Limpopo kumbe uyikuma audio streaming yamngana lona fm.co.za sutukomba kukwela lokha viki kutakha kutitimela swinene leswiwani swi susumeta hi ku kuna tin'wana tindhawu hambi ku ri kwala apolikwani a ku na mpfula na xihangu se wa swi vona ku swi vula ku loko xihangu lexi xi ka xin'oka xi kutani se ku ta va ku ri xirhami van'wana va ku xolela ni ku eya va ku xi lerisa sweswi mina hawu kasi chilerisa leswi xirhami na Afrika Dzonga inangona ko Afrika wa vulavula humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebola kufika kwele ka awara ya mbirhi hlekani lowu wa xikwembe bula na va African National Congress hi twa ku va ri yini bona loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na mbulavulo lowu nga kumbe nhlengeletano leyi ri koho ya masiku ya ngani ya siku ya muni ya NEC leya swi nga tiveki ku yi rhurheliwa kwihi dokodela Joe Maswanganyi ta va kha hi bula na vona va hi nyika xifaniso xa ku kahle swibumabumelo leswi va nga vuya na swona hi swihi kumbexana va ta tlhela va hi nyika na xifaniso xa leswaku loko va langute ka timhaka leti nga le ku endlekeni na leti khumbaku CEO wa IDT loyi se a pfuleriwaku nandzu hi holobye xana swi nga va swi vula yini swoleswo Dean McPherson yena ile ku pfuleni ka nandzu sweswi hi vulavulaka a pfulela CEO lo nga yimisiwa ntirhweni wa IDT Tebogo Malaka hi ndlela yaleyo se leswi hinkwaswo swo va swikombiso swa hi laha hi hlanganaka na mintlhontlho ya kona tanihi tiko loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya swilo eAfrika-Dzonga hi tlhelo ra timhaka ta vukungundwani timhaka ta ti-tariffs a xikarhi ka vusiku madyambu lawa ti ta va ti kha ti sungula ka swimakiwa swihi kumbe swihi leswi sukaka Afrika-Dzonga swi ya tikweni ra Amerika ikhonomi ya ka 40% ti ta va ti kha ti khumbeka ka mhaka yoyoleyo se xivutiso i ku ri xana swi ta hi khumba hi ndlela yihi na tanihi maAfrika-Dzonga swiyimo swa muxaka walowo okay ku ve ri swi nga hetelela swi susa kwalomu ya ka 2% ta ku ndlandlamuka kumbe ndlandlamuko wa ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga leswi nga hetelela swi vangana ku lahlekeriwa ka mintirho ka swiyenge swa vumaki na swiyenge swa mapurasi hi ndlela yaleyo ngopfungopfu lava va nga vanhu va lava va posaka malamula hi ndlela yaleyo se ta twana n'wina kumbe angula mukuyini hi mhaka yoleyo kasi yin'wana mhaka i ku va SACP va ya mahlweni va tiyisisa timhaka ta ku tsan'wa ku va va ya mahlweni na timhaka leti ti fambelanaka na ku tirhisana na vandla ra African National Congress xana swi nga va swi vula yini swoleswo ke endzhaku loko aka nhlengeletano ya NEC ku vulavuriwe hi timhaka to teleto na tin'wana ta tona ku ri ku ndlandlamuxa timhaka ta GNU na ku va African National Congress va kombisa ku va ya mahlweni na ku landzelela milawu ya voho leyi va yi tekeke loko va kha va lwela tiko leri hi tlhelo ra timhaka ta ku lwela ntshunxeko kambe xivutiso i ku hina tanihi maAfrika-Dzonga tipolisi leti va nge le ku tinawu kumbe milawu ya mafambiselo leyi va nge le ku fambeni hi yona vandla ra African National Congress ha yi lavake loko hi kha hi languta ka timhaka ta hi laha tivhoti ti ya ku ti kha ti ya hansi ha kona se ku tumikisiro wa mina nga hoxa xandla hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula u nga tirhisa mathebula dp@sabc.co.za Afrika Munghana X handle kumbe u yi bela riqingho ka 0860 0002543 na ngetana kambe 0860 086 0002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 good enough mashikho i yime ku lunga ku bula na hina tanihi muhleri wa tipolitiki kambe hi sungula hi twa wehe ku khomiti timhaka hi ku ya ku hambanahambana ka tona laha u nga kona va MKP ve ri hayikho i nkarhi wa ku Afrika-Dzonga ri huma ka mitlangu liya kumbe ka ntirhisano luwa wa Commonwealth hey mani swi tivi ku kahle hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka lowu ngopfungopfu loko hi languta timhaka ta ku murhangeri wa voho loko va ri president wa tiko leri va yili ka tin'wana ta tinhlengeletano ta ti-Commonwealth va yili ka yin'wana hambi ku ri mitlangu leyi va ku yi ri koho ya Commonwealth
hi ndlela le antivi Commonwealth ko va ntsena matiko lama ma nga hlengela ma humaka ka vukoloni bya tiko ra Britain se walawo va hetelela va va na ntwanano wun'we wa mitlangu na hinkwaswo sweswo na hi timhaka ta ku pfunana kumbe ku pfuneka loko swi ta ka timhaka ta economy ku ya amahlweni n'wina mi ri yini 0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za kambe ke twanana ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula muyimikiseri wo sungula hi loyi nhlekani Aye papa njhani? mani i pfukile n'wina minjhani I pfukile tatani Pet makhalanga mathebula hina hi le ku hluphekeni hi le tshama mugangeni wa Bugwani kokwani N'wanhonga. kokwani n'wanhonga hi mpela mi ngo hina hi le ku hluphekeni a mi ngo n'wina mi le ku hluphekeni mi hluphekisa yini ka kokwani Hi hluphekisa hi muganga wa ka hina hi hluphekisa hi vavembe na vakapalamulele laha ka xitichi xa Golden Tavern lawani. Ku ka hi nga ripota mati ku ri phayiphi ya hina lowu ya ka maxoge leyiwani a ma ha ngheni mati ivi hi ya va byela va swi tiva na vona ku yi onheke kwihi va hetelela va xihluka va hi byela ku xa n'wina i boholi loko mo kuma boholi yo yi nga ta va yi pfuna yi nga ya n'wina hi ku leyiwani phayiphi va yi boxeteli ngopfu hi hinda hi ya vembe va ya hi hlamula sweswo va GM na va Frida Nkondo va hi byela sweswo mi fanele mi kuma boholi loko ku ta ku hlawuliwa va tile vona Frida Nkondo va ta hi byela ku ri mi fanekele hi ta mi tisela na swifundza ivi ya swifundza mpela a va kha va tisa hi 2023 mara ku ta fika sweswi lembe leriwani a hi se kumba mati loko va fonela va Frida Nkondo va yi tshika yi rile va hetelela va ku vona va le michinini a hi kumi ku pfuneka tatani Khalanga a hi swi tivi ku pele ka va ka Munghana Lonene va nga hi hlamulela vona hi kota ku kuma ku hi pfuneka hi ku hi le ku hluphekeni ku kulukumba ngopfu hi hala boholi leswi vulaka a Bugwani ku hamata ku hava mati masitini nemetrini hi hanya hi ku xava loko pfula yi nile ya ku kwele a nkoveni kwele vanhu va nwa mati ya tiphapasi va swi tiva leswi va GM hi va byerile i va GM tatani GM va lava le vembe leyi ene veri vo GM a ni ntwa mi lava van'wani mi kha mi va vula kahle mi ku mani Frida ni tshemba mi vula executive mayor se tatani GM i mani vito ra vona a ni ri tivi tiva sweswo kwale hofisini ya vona va tsalela a rivatini va ku GM i manejara wa kwalaya oh general manager oh okay no ne mi twile mani mi ri le Bugwani i mani ta twa ku va vembe va ri yini hi swoswo leswo hi vo va byarisiwaka vutihlamuleri bya ku mi tisela mati va vembe ku nga ri va Collins Chavani se hi ta vutisa ku vele va vembe ku va ri yini mhaka yaleyo mani a hi pfuneni mi hi vutisela vona kumbe yo beliwa la misaveni ku hi nga hanwi mati ene hi ta mi vutisela a ni ma swi vona ku mi hi byerile ku ma hi themba mi themba hina ku hina hi ta mi susa a vuhlongeni lebyi mi nga ka byona hi ta mi vutisela mani nkomo hi vuxisi suseni mani n'wantanta be wa ka Changoma wa ka Risimati hi pfuneni ai na tiva na 0860002543 nongonoko ya Afrika va vulavula timhaka ta mati a hi pfumeleni ku vanhu lava va byarisiwaka vutihlamuleri bya ku va hi nyika mati a va swi koti okay loko ku ri ku va swi kota a va swi lavi ku nyika vanhu mati loko ku ri ku va swi lava va khola lexi va ku na vanhu va tirhaka swona sweswo i ntirho wa vona ku na vanhu va tirhaka swona kambe a va ndli nchumu loko n'hweti yi hela va hola ivi va yisa xiviko ka executive mayor va ku mayor timhaka ya hala ya mati ma tshamisekile halawani ivi na hina vaaki hi tlhe hi nghenelela futhi hi ti onhela hikokwalaho ka yini vanhu lava jikajikaka na timovha va kha va xavisa mati hi nga va vutisi ku va maka kwihi va vula ku mini na boholi ni tlhe ni hlantswisa le mutini wa mina hi laha swi tiveka kambe a va pfumelela va ya hala na tilori na mati lama hi fanele hi ma kuma vona va sungula va hi xavisela ku ve vo va stoka hi yini vo kamani
kambe yin'wana mhaka enhlokomhaka ya siku rin'wana hi ndlela yaleyo mingiseri wa Munghana Lona FM a hi kambeni loko ri na un'wana mingiseri hi twa ku hi angula kwini 0860 002543 nhlekani Putpet, papa ni pukile. hi pfukele hi nga vona papa Hi pukile. na hala na tilori na mati lama mingiseri wa Munghana Lona FM a hi kambeni loko ri na un'wana mingiseri hi twa ku hi angula kwini 0860 002543 nhlekani Putpet, papa ni pukile. hi pfukele hi nga vona papa Hi pukile. a khensa Man, hi xitala vito ne. A ni lava ku emphasize something. Ni te un'wana tola khumba mhaka ya ku tekeriwa hansi especially hi ti-department loko hi ri vaakatiko. Yeah, because u kuma ku ri minkarhi yo tala loko ku ri na xihoxo lexi department yi nga xi endla lexi va nga ta ku va karhi n'wana va susala ndzhaku tanihi department swi ri henhla ka hi va tisa minongonoko yin'wana kumbe swiyenge swin'wana swo tala leswi nga mi fanekele n'we tanihi vaakatiko mi fambele ka swoko mi ta kota ku pfuneka ene ko tala u kuma ku ri swa tika ku va u fikelela tindhawu ta ku fana na teleto for an example Putpet ne ku na one of the school around lexi nga ku xi na esira ra family kumbe ndyangu wo karhi endzeni ka jarata ra xikolo laha va nga endle xikolo esira leri ri koho hala ka jarata so tanihi xiAfrika hi maAfrika se ku be nkarhi ku nga ku ri hi fanekele ku ya endliwa family yi fanele ya endla something like a tombstone se loko swi fikelela kwalano then hi tele ku hi approacha va ndzawulo va swikolo then va ku no swi ta swa traumatizer vana va xikolo because a va nga swi tekeli enhlokweni ku nchumu luwa i nchumu wo karhi mara wa tikomba ku ri nchumu lowu i sirha ene va khuleriwa kumbe wu basile ku ri kahle so now ntere ku hi follow up ku kuma ku ri se va byela ku hi fanekele hi ya ka ti-forensic department maybe va forensic bona va ta ya va ya endla ku pfukula esira leriya va ri susa laha then ra vekiwa laha nga ku family i swi lavisa so no which loko ni cheka kahle endzawulo a va fanele va approach family yo karhi hi mayelana na yona mhaka leyi loko swa ha sungula loko va ha endla survey va ha survey ejarateni ra xikolo because va swi vonile ku ri ndhawu leyi ku na nchumu wo karhi lowu nga ri ku wu ta hetelela wu va a problem eka vana loko se va ta swi vona ku ri nchumu lowu i sirha handle ka jarata ra xikolo kambe se swi vula ku yini la swi vula ku xikolo na vinyi va sirha va le ku twananeni ku ri fanele ri suka laha xikolweni va sirha voho va le ku twananeni ku ri vinyi va sirha va pfumela ku ri ri nga suka sirha leri ku na problem mara the only problem leyi nga ko i ku tanihi a ni ri fanekele ku include timhaka ta ku fanekele ri ceriwa loko va ra ceriwa ku humesiwa swi nga ta humesiwa va swi endla hi ndlela hi makhomelo lama then a ku na problem na swona sweleswo family yi pfumerile mara the only problem leyi nga ko i timhaka ta ku sweswi va ri loko swilo swi fanele swi endliwa ku sungula swi fanekele swi ta endla hi forensic department se no which forensic department yeleyo na yona i ta va process because hi fanekele ku yiwa ka tindhuna va tsala papila va ba stampe from there ku ya police station va endla affidavit from affidavit swi heleketiwa kwalano ka forensic department which we don't know ku ri swi ta teka nkarhi muni and of which hi xiAfrika sira leri ri nga tshama hi leri nga basanga ri nga mbalangiki hi xiAfrika swi vula swin'wanyana va nga hlupheka van'wanyana vanhu ku ri va kota ku va humesa swin'wana swa milorho ya vona leswi nga ku humelela ka vona ku khome hi yona nchumu wolowo because hi kona ku karhi n'wana maybe ku va hi nga swi basisa swilo leswi kumbe swi endla swi va kahle mara hi mhaka ku va hi pfaleriwa ehandle hi fikelela ku kuma ku swi koti ku fanele swi endlisa ku yini nemetweni eyi ya tika kambe a hi tweneni kun'we mi va pfuna njhani mingisero Munghana Lona FM kambe xiyimo hi lexi 0860 002543 un'wana mingiseri lo nhlekani ehlekani khalanga papa mpfukile hi pfukeli papa hi ngo vona epfukile khalanga ni twe mani lava nga vulavula loko va vulavula va nga khumba mhaka ya vukorhokeri bya mati hala ka eka va ri le kwini tiko leriwana va maxobye na aka Phugwana yes xitekiwa lexo
khalanga lexi nga xi vulaka vukorhokeri a vembe bya mati va tsandzeka ene va tsandzeka ku byela vaakatiko ntiyiso mina ni ke ti vona vana vona ni engage na vona timhaka ta mati hi muganga wa le Mablego ka Tlasi na namuntlha na sweswi leswi va nga swi vulavula hinkwaswo swi va tsandzile se na kwele ka Pfukwane loko va ya lava fika vo ti vulavula ku hindzisa nkarhi va vele ku va lexi va xi endlaka se swi vula ku xiyenge xa vukorhokeri bya swa mati a Vhembe hi nga xi xaxameta tanihi swin'wana swa swiyenge leswi swi nge le ku tsandzekeni ku korhokela vaaki ni swi vekisa sweswo mina magayisi ni swi ku va tsandzela kule vona va kahle loko va fika va ta va adiresa vaakatiko va vulavula nga ku sweswo swi ta endleka mundzuku loko mo tsundzuka khalanga hleketani hi xi le Mablego yi na malembe mangani mi hi twile seka ekhale 3 to 4 years loko mo va vutisa namuntlha va ta ku mundzuku yi ta rhumela titiraka mundzuku yi ta rhumeleta mara swi le ku va tsandzeni hi ta za ka election va kha va vula sweswo so 10 years mara ni va swi tiva ku loko mi ya ka election mi tlhe mi va vota phela hikwalaho mi fanele mi va hlongola kona ku hayi a va hi pfuni hi nchumu lava khalanga hi leswi loko va nyikiwa ti-senior citizen hi lava nge le ku hluphekeni namuntlha sweswi ve le ka miganga miganga leyi pfumalaka mati miganga leyi pfumalaka mati va kanganyisiwa hi xikhipa va nyikiwa swikhipa leswi nga pfuniki nchumu mara mi nga kombeteli va khalabya na vakhegulu mi ku va kundeka yini va nyikiwa hi mhaka ya ku tinhlayanhlayo ku ya hi statistics South Africa ti ri ku tele vantshwa ku tlula vanhu va lava mi vulavulaka hi vona se swi vula ku lava vantshwa kumbe n'we vantshwa hi n'we mi nga ri ku tekeni enhlokweni vumundzuku bya n'wina mi na mhaka na nchumu loko mo vhota mi nga va tlula vakokwani lava mi vulavulaka hi vona masiku hinkwawo la okay leswi ni nga xi vulaka khalanga ka miganga hinkwayo leyi nga le ku hluphekeni hi mati yi sevisiwaka hi masipala wa Vhembe a va hi va vhotela ku cinca a ni nge vuli ku phatiyi a va hi va vhotela ku cinca ku mfumo lowu va nga wu vhotela va swi vona ku ri swa vatsana swa mati vaakatiko hinkwavo lava hlupheka ku nga va muganga wa le Mavilikwe Maphophe yi tele muganga leyi ni nga longoloxeka yi hluphekaku hi mati a hi leyi wa mbirhi leyi tivaka yi hlayile muganga va Maxobye na rotiko leri mi nga ri vona va le ku hluphekeni a va hi va vhotela ku cinca va cinca vanhu lavona hi kuma vanhu vantshwa nemetweni a hi kumeni vanhu vantshwa khalanga va hi mamisa titiyo leswi va swi endlaka va teki convoy ya vona va suka va ta Mavilikwe mara na namuntlha na sweswi ku a nchumu xi nga endleka tiboho leti va nge te va direle te le Mavilikwe still the same a tlhe ku endleka nchumu a ku va xikemi swo la ku dlaya mali tiboho letiya nemetweni thank you inkom 0860 002543 a hi dzikeni nyana hi languta tipolitiki ta tiko leri ngopfungopfu hi ka hi languta na sweswo ni nga vulavula hi swona timhaka ta vukungundwani holobye Dean McPherson va le ku pfuleni nandzu va pfulela CEO loyi a nga yimisiwa ntirhweni wa IDT Mantebogo Malaka va le ku va pfuleleni nandzu hi ndlela yaleyo se ni lava ku tatwa ku n'we mi angula mi ku yini ka mhaka yeleyo mi yingiseriwa Munghana Lona FM kambe sweswi na hi sungula ni twa ku na va African National Congress ku na leswi va nga vulavula hi swona kambe hi tweni ku mhanga misava awara ya mbirhi ya awara ya n'we ya ta yimisekeni kusuka kwalano hi ta twa n'we ku n'wangulo wa n'weyani eTshwane pheli Soshana Marabi katsanale makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lona FM Makombandlela nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM akumenharumbirhi timinete ntsena ku bila awara ya 12 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM Makombandlela hi ri va African National Congress va humese tsalwa ra voho leri va nga vulavula hi rona ra kombisa hi timhaka ta mbuyelo wa nhlengeletano leyi va nga va na yona eka ku hela ka vhiki loko hi humaka koho va vulavuli na vateki va mahungu va kombisa swilo swa ku hambanahambana se hi ta va ka hi bula na dokodela Joe Maswanganyi hi hafu ku bela awara ya n'we nhlekani lowu hi ta tlhela hi bula nakambe na muhleri wa tipolitiki Good Enough Mashego hi pfuna ku hlela mhaka yeleyo timhaka hi tari ti ta masiku na minkarhi ta leswaku va SACP xikombiso va le ku kombiseni leswaku va ta tsakela ku vona ku ri tangu na ku cinca ka ku va ya tivhotela va va koka ka ballot box kumbe ka ballot paper hi siku ra nhlawulo tanihi vandla leri nga tiyimela ha roxe bule leswo kambe ha tsakela ku ya hi ta twa n'wangulo wa wena endzhaku ka loko va African National Congress na vo va vulavurile hi yona mhaka yeleyo timhaka ta vukungundwani ngopfungopfu tetiya ta ku bangwenya ta ku ba mati ngwenya yi tlela masiku lama se ku vhe ku landziwa yo ngwenya yi biwa
hi ndlela leyi akhale ngopfu ha ku vona ku huma video yenda ehantleni ka vulavisisi bya muteki wa mahungu wa Daily Maverick la nga kombisa timhaka ta leswaku a va lava ku n'wi nyika kwalomu ka 60 wa magidi ya tirhandi ku va a yimisa ku tsala mahungu lama ma fambelanaka na CEO na loyi a nga yimisiwa ntirhweni wa IDT leyi nyikiwaka ku nga xiyenge xa ndzawulo leya mitirho ya vaaki lexi xi va ku xi kha xi langutaka timhaka to hambanahambana ku katsa na ku simekiwa ka tiphurojeke ta ku hambanahambana kambe leyi nga vanga mahungu i phurojeke leya ya timhaka ta mphakelo wa oxygen leyi nga hetelela yi tlakuka ka ntsengo lowa wu ringanyetiwile yi ya ka ntsengo wa ku fika kwalomu ya ka ku 800 wa mamiliyoni ya tirhandi leyi nga hetelela yi vanga swivulavula swo hambanahambana se i timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku va hi twana n'we ku mi angula mukuyini eka tona ku ya amahlweni ti-tariffs leti a hi vulavula hi tona se siku ra kona ri fikile hi riri namuntlha madyambu lawo ti ta va se ti kha ti sungula ku va ku ti tirha swo vula ntsena ku ri hi ku ya milawu ya kona va ri matiko lama se ma nga loko Afrika-Dzonga yi ri 30 wa ti-percent leswi se swi nga khandziya xikepe swi ta va swa famba hi ti-percent tiya ta ntolovelo kambe leswi swi nga se khandziyaka xikepe swi ta swi ya langutana na 30 wa ti-percent hi ndlela yoyeleyo a hi mutwaneni kumbe angula mukuyini mi hoxa xandla hi ku tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 wo sungula hi loyi nhleka Butas. aye bote Komna ku hlamulanyana ka le mara Shem. Saka aka ha ri joke le ya ku se ta ku endleke so laya kumbe laya maka corruption. Ya vava Butata. Mativa loko ma ku hetela ku vona mhani loyiwani wa vulana maka mati kahle kahle a ni karhi ni ti vutisa ku kahle swi yela kwini ku vanhu lava like masipala ku va yi sevhisa vanhu kasi swi yala kwini ku xota yini ngopfungopfu loko hi langutaku ka vulavuriwa hi timali lembe na lembe kusuka ka tindzawulo ongeti ku ngo va mhaka yaliya ya ku va mi kuma ku loko ku va na tinhlengeletano ta muxaka lowu kumbe loko ku va na timhaka ta muxaka lowu ti susumeta na hi ku kumbe mali yi hlwela ku fika va nga koti ku tirha kumbe ku thoriwa vanhu vo ka va nga swi koti kumbe ku thoriwa vanhu vo ka va nga lavi ku tirha wona Butata a ni nga ri na ku vilela ngopfu nyana endzhaku mara loko se u vona corruption ku xilo lexi a va ku xi ta costa 200 million leyi mhaka leyo ya oxygen what ivi yi tlhandlekeriwa yi ya ka almost 1 billion munhu a xava tiyindlu eka ndhawu ta ku va ti tshamisekile kasi mali kasi loko yi huma government kasi yi controliwa njhani ngopfungopfu loko van'wani va hakeriwa na tiproject ti nga se hela ti nga si sunguriwa hayi ku hela swin'wana yi nga a yi kona Butata a yi kona there's nothing a ku na lexi va nga mi kombaka xona ku hi endle so kumbe ku na yini va ri ku laveka let's take i khampani ku ri na experience khampani loko va tshama tiofisini va tiva swa ku ta va na so famba wesman mana wa endla khampani hi ta yi bayisanyana ku zikela 3 months and then se yi khipa contract leyi nghena so u vona leswi swa ti-extortion timhaka ta ti-corruption hikuva u vona ku since nkulukumba loko la KZN a pfule nomo hi leswi a swi tivaka hi la se swi humelaka erivaleni ku un'wana na un'wanyana loyi a lava ku ta bribe i journalist i vangani lava nga bribe Butata i vangani lava nga va bribe hi mali leyi mehe ni nga hakela i tax hi yona swa tika swa vava ku va swi ri so u vona loko ku ri nkarhi wun'wana so vo tsandzeka leswaku a va nyikiwanga mali kumbe va pfuma switirhiso a swi swa swi ri nono South Africa yi very rich un'wana ni vulavurisi un'wana a ku na South Africa yi very rich mara vanhu lava va hi fambisaka emahlweni va hi onhela kambe loko ku ve va hi onhela ku fanele ku endleka yini Butata wa vona ku yini wa vona loko nkarhi wun'wana a vona chance no va na chance ku va ta landza president hi yexe ni n'wi vutisa ku president leswi swi endleka wa swi tiva na kumbe va swi endla u nga swi tivi na kumbe ku endlekela yini because of like a swi nge endleki swa swilo leswi va swi rindzelela ku fana leyiwani swa vava
a hi nge fambi hi ndlela ku fanele one Buthphethe hikuva ku nga ri na xitshunxo no a hi swona ma vona ku left right center Buthphethe loko jika hale corruption aso loko jika hale ku celiwa mugodi swi nga ri nawini kahle yini lexi xi endlekalaka na yini lexi endlekalaka kumbe lo ANC baba Joe ta fika swi mu n'wi vutisa ku ta kahle ku humelela yini la South Africa because vanhu va fambisa ka tiko a va byeli ku endlekela hi South Africa va endleka sweswo timhaka ta ku va hi vote a hi timhaka ta vote letiwani me a ni pfumeli ku timhaka ta vote the individual leti tirhaka why ku nga vi na audit leyi hayi la ta famba yi ta teka sweswo 2 years ya fandu loko va ku nyika project yo karhi why yi nga langusisiwi ku fike kwini yo ku nyika mali hambi yi nga zanga yi va yi hela i mali lava nyikaka mali kasi mali leyi humuka korisa va yi langutisi na va yi langutisa kumxani yo langutiwa hi lava nga voniki hayi va swi vona which is lava yi langutisaka va pfala va langutisa etlhelweni va ka a yi hundzi a ni yi vonangi leswi a hi swona leswiwani a hi swona nemetweli bot hayi enkomo akenza 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lone FM wena wa angula ku yini ke kandisa rito ka 065 dakalesh hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hi leswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS sweswi Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lone FM komandlela 20 minutes iseba hora ya 13 emahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa kusuka kwalano etaba ya kaya mahlweni la ku bula na mhleri hle bula na ba African National Congress vitwa ku bari yini bona hi timhaka leti ngele ku humeleleni la tikweni ra hina kusuka ka timhaka ta vukungundwani ku ya ka timhaka ta tariffs leti ti sungula ku xikarhi ka vusiku va angula va ku yini ku nge titiko leri ri va xupukerile a va ha swi tivi ku va fane va khoma kwihi va tshika kwihi kambe amukeleni lo mingiseri nhleka ayi njhani maxi mingiseri wa mina hi pfukeni ku na minjhani a hi hlayisekile mani akenza mina maxi ni languti ngopfu ka leyi ya vukungundwani leyiwani maxi ku ri problem ma swi ta yi fiki va laha loko hi ta vutla mfumo laha hi kuma mfumo ka vanhu lava a hi ku va hi oppressa loko se ni langutini mina vanhu lavaya a ku nga ri ku va hi oppressa lexi ni tlaku ku ni fika lawani a ku ri ku i mhaka ya ku vanhu lavaya a va tirhisa nawu se vanhu lava vona sweswiwani va hi rhangelaka va nge le ku yiveni va nge le ku ndleni ka nchumu va ticetele milawu liya hinkwayo liya a hi ku ya hi oppressa kati a yi nga hi oppress milawu liya a yi endla ku landzeleliwa nawu tisiwa munhu a kota ku loko a onhina xupuriwa that's why loko mo languta sweswiwani Buthphethe lexi xi nga ta onha swilo hinkwaswo emhaka ti-right ku ri mayiva mina right mandivisa phorisa ra mukhoma ri mi yisa jele muchuchisi a fika a mi n'wi nyika mali still loko a jele mina ti-right mandivisa so lexi onhaku nawu loko wa ha endliwa hi vanhu lavaya va nga na swa vona mandivisa a ku na laha hi nga ta pfuka hi nchumu vukungundwani byi to tshama byi ri sweswiya hikuva na mina loko ni ri ka huvo yo endla milawu swo fana na swa delegation yaliya lexi xi nga ta fika xi ni oppressa ni kha ni swi tiva ku ni khamba ni nge pfuki ni xi pfumelini xexexo leswi vulaka ku lava ku ciciwa mfumo kahle no ka ni nga tiyi loko vekeni makholonisi lama makhala ma ri kona a va faneke va vuya va yisa lava va ta fambisa tiko hi makuku i na vanhu vo tima swa hi tsandza hi kota ku yiva ende leswi kombisa kahle ku na nkarhi walowa wa khale lexi hina a hi xi rilela a hi rilela ku yiva hikuva loko a hi rilela ku lava ku fambisa tiko hi ndlela ya straight tiko a ri faneke ri ololokile ene swi swo tala leswi ku nga mintlhontlho sweswi a swi ta swi nga ri mintlhontlho loko swilo a swi lo famba ku ya hi laha swi kunguhatiwaka kona hi mhaka ku Buthphethe ku haxi xo lava ku fana sweswiwani
hikwena swi tiva ku nawu wa South Africa a wu pfumeli ku munhu a famba na mali yo ringana loko ni nga hoxisi nga ku yi va 25,000 a yi khomi hi xandla mara hi loyi munhu xo sungula a hi se vulavula hi ku bribe u onhi nawu u famba a khomi mali yo hundza 50,000 yo ringana 60,000 ku ndliwa yini yena why a nga khomi xo sungula khomeliwa ku u khomi mali yo hundza leyi munhu a pfumeleliwa ku famba na yo lawani a tikweni ivi a ta khomiwa no khomeliwa nandzu wa bribe mara a ku le milengeni ka nchumu why na hi vo vanhu lava tshamaka hansi va simeka milawu ku hayi nawu wa so that's why loko mo languta botpet mi vanhu lava va mahungu loko mo endla ti-analyst ta n'wina mi languta vanhu lava va dlayeteliwaka ni nge heti ku n'wana wa vanhu lava va ngenga ku va le henhlanyana va na mintlhontlho yaleya va rila hi vukhamba a va rili va diamond hi vukhamba because va swi ta ku hi vo va rhumaka makhamba lamawani hi mhaka ku nawu yi ta tlhe yi va yimelelela hi vo va endlaku milawu leyiwani lexi lavekaka ku botpet ku cinca mfumo sweswiwani hi teka mfumo lowu hi nga ku wu around kwalawa na South Africa swi ya hi tlhelerisa ndzhaku hi mhaka ku va swi tiva ku mabudula yo onha me le kwihi lexi lavekaka ma vona loko ko ta vanhu vo njhe hi vo Trump no ringeta ku kombisa hi ku ya hi ku hlela ka mina i ku ri nga loloka hi mhaka ku vo diamond lavaya loko va ku xexo va ri xexo a va jiki ende loko mo languta lexi ndlaku va rhangisa vanhu va vo phambeni ku munhu un'wanyana u ta ku yini a va na mhaka maswoswoswani loko vo la ku vo hi kombisa ku nawu wa hina a wu pfuni nchumu va hi tise swigevenga la kusuhi na yena wa swi ta Trump ku ri overruma vanhu lava o khanya kahle diamond ku ya a va yi kweleni va karhata vanhu lavana a va yi kweleni a South Africa va ta nghena mahala hi le Banana Republic swa karhata botpet leswitikweni ra hina nemetwi 0860002543 khume ntlhanu timinete hi siba awara ya khume nharhu a hi ku tumikiselo wa mina na u nga nghena ka 0860002547 02543 kasi u nga tlhela kandziyisa rito ka 0657443911 loko ku kandziyisa rito rero tiyisisa leswaku nkandziyiso wa wena a wu hundzi minete naswona ku twala wena u ri wexe kwalaho nga kona hi ndlela yaleyo hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini u nga tirhisa na X at Africa Munghana hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini ka mhaka iyo yeleyo 0860002543 n'wana mingiseri loyi nhlekani tatana khalanga mpfukile epfukile mjani papa mpfukile I can't kombela ku hundzanyana ka leya corruption yeah nga ta misava ma vona loko swi ta ka timhaka ta corruption ku va hi heta corruption na tikweni swi ta karhata ro swi karhata long as ha ri na swilo leswi swi vitanaka ku i ti-tenders corruption yi because loko tendara yi huma ya eka munhu un'wanyana va n'wi nyika va kuma leyi tendara ya 5 billion 5 billion liya hi fanekele hi yi share yi tala sherela lo nga ko nyika tendara sherela un'wanyana ana njalo mu kuma 5 billion ya mga mi share mi 20 so loko se swi fanekele ku endliwa project ya 5 billion tala kuma ku ri u sale na 1 million and the project yi lava close to 20 million so tala swi endla ku ri loko se u ya endla project tin'wana ti-project mbona ti nga heli because mali yi hetelele yi nga ha ringanelanga ku endla project yo karhi ku yi fambe yi karhi yi tsavuriwa ko kwala ni wena kona se swi vulavula ku uma project yi humela ku vanhu va ta kota ku pambulela na mali i ntirho wa kolo a ku na ndlela yin'wana because sweswi project yi nge humi ku tatana khalanga hi leyi project i 50 million yi langutane na n'wina mi ri 1 fambani mi ya matirha ntirho a swi kona sweswo leswi loko project yi huma eka 50 million leyi nga ta va ni ri na yona hi ya ku hi xerheni hi ri 20 kokwalaya and lexi xin'wanyana xi hi hluphaka varhangeri kumbe vanhu lava va nga khoma tiko va greedy ngopfu a va na mhaka na munhu un'wanyani swikhwama swa vona a swi tali hi mali loko swikhwama swa vona a swo tala hi mali a hi nga ta hlupheka hina vanhu van'wanyana hi nga riki na nchumu a hi ta ku loko swikhwama swa vona swi tele hi mali va va hawa so hi ku hi tele hi mali hina yimani hi nyika swisiwana leswi swi nga fanela mara just because swikhwama swa vona a swi tali hi mali that's why mi hi vona hi hlupheka mhaka ya mati a ku nga ri xilo xa xifanekele xi hi hlupha hina la tikweni i xilo xa ku sungula lexi munhu un'wana na un'wanyana loyi a hanyaka le misaveni a fanekele a ri na xona vapretini even though hi nga ku hi cinca ANC hi ya votela DA or something else still these things will come back to zero as long as ha ri na swilo leswi va ngo i ti-tenders
a ni ta ku hi ku ya hi ku mavonelo ya mina loko a ku dlayiwa tithendara swilo hinkwaswo ku yela back to ka the-public works ku thoriwa vanhu va vatirhi ni vona nga ku something like this a hi ta swi dlaya kahle kahle as no ka thendara phanga hi Nametri Papa Cancer Snanetselere. Enkombo to me. I cancer 0860002543 xexo xiyimo va ka hina van'wani va ri timhaka ta vukungundwani ti va kona hi mhaka ku va ku ri na titenda nako titenda leti hetelela ti endla leswaku mi lava ku pambulelana i ntiyiso ma pambulelana vhele eyi ya kule ku tikeni 0860002543 ku na munhu la a hi ku tumbingisela mina ku n'wangu wa wena u ri yini u nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za eAfrika Munghana i Twitter handle kumbe i X handle a hi koti ku mi angula ku yini eka timhaka toleto namuntlha ku tetano hi ta va ka hi bula na mhleri wa politiki sweswinyana hi 10 minute ku pila wara yan'we ivi kusuka kwalano ya bula na dokodela Mkhatshani Joseph Maswangani lava hi nga ta va ka hi bula na vona hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na nhlengeletano leyi ri ko ya NEC hi ndlela yeleyo n'wana mingiseri lo nhleka Ai minjhani Bopet? Buta mina hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile man. A khensa. Mina ni ta ni langutini tlhelo ra corruption leswi endlaku ku tiko ra ka hina ri nga fambi swona. Hi ndlela yin'wani na loko ku va ku humini thendara yo karhi hi komba ku kumbe va la ku endla xikotiri hi ku twisisa ka mina na mavonelo ya mina ya swilo. Loko ku ri hi ku xikotiri lexi xi fanele xi endliwa xi endla 200,000 hi ku ya hi budget ya straight lero swa tala ku ta huma mali ya ku ringana 300 yi fambisa project liya ya xikotiri leswi vulaka ku loko ku ri ku nga ri na mhaka ya thendara a hi ta hi kumini kumbe ti-kilometers to tala ku ya hi patu leri ri nga ta ri pimanyetiwa ni vula leswi loko a kha mi kombisa ku na mali liya a yi allocatiwile ya vuma 200 and something million sweswi se ya ka vuma 800 and something million a hi tekeni hi tsundzukani baku hi languta project ya Nandoni na yo yi vetani yi allocatiwa mali yitsongo yo ringana vuma 500 million at the end enda 5.3 million 5.3 billion yeah se loko ho va hi langutisi sweswo vanhu lava endlaku leswiwani na vanhu lava tlhelaka va yima hi sayiti ka tithendara letiwani loko ti nyikiwile mavito lama rhangaka man'wani mi kuma ti-project tin'wani ti na mavito man'wani mi fika mi kuma ku na NEC u kona kwala ndzeni kumbe HOD u kona kwala ndzeni sweswo taniya hi leswi endlaku ku na loko ti-project ti nga heli vanhu lavawani va hakeriwa mali mara ti nga helangi mi ti vutisa ku yi sayineliwa njhani mali yi nyikiwa munhu project yi nga helangi munhu a tsutsuma a famba ende mi fika mi kuma ku na vanhu lava a va chavi ku dya mali yo yaliya just because va fika ku va share mali na NEC va share mali na HOD va share mali na managing director se hi leswi swi endla ku tiko ra hina ri mbombomela hi ku ano pumela ku mintirho yo kala hi mhaka corruption mali leyi nga kona ka tiko loko a hi share hi ndlela ya kahle hi ri tiko swi na tala ku mintirho yin'wana a yi ta va yi ri kona loko mo tshuka mi cheka ka financial budget va ta mi byela ku dyiwa mabiliyoni man'wani mo tala ngopfu hi corruption se loko ku ri hi ku a ku ri na vanhu lava kotaka ku monitora issue ya corruption just because a hi na scorpion mi xi vona ku bulela nyuka wa tirha u nyika ti-results ta kahle ma swi vona makhomreti ku la nuna loyi a nga hi tirhisi kahle ivi va ta va endla yini va xi n'wukisa se ya kwihi hi ri tiko hi ku loko mo langutisa kusuka ku eka 94 ikhonomi ya hina yo nyanya ku mbombomela siku na siku ku hava mitirho ti-building ta onhaka mapatu ma onhaka sweswi laha ni nga kona ni fona ni ri liviwa ku huma a palamende ya Limpopo patu leri nghena kwa palamende premier a fambaku hi kona ti-pothole a ri a palamende ta chavisa nyana phela lero i ndhawu leyi a yi fanele yi basini yi ri clean swi tikomba ku na mitirho tilayiti a ku hlanganini mani mi nga tlhe mi chava mi tivutisa a hi ku mali a yi kona ka government mara vanhu lava nga koho va tikomba ingaku mali ya hina va yi misuse and yi tirha mitirho yo ka yi nga ri yona and just because i comrade na blue light a wu khomiwi wo cinjiwa ka department yin'wana u yisiwa ka yin'wana se ti vutisa ku hi ya kwihi kongoma kwihi hi ri tiko ra South Africa tinyiko Adolf Maluleke kaya hi le ka minga inkomo mo ni siyela van'wani nkarhi buta mina ni mi khensile swinene hlayisekani ku tiya ku engeta thank you I can't 0860002543 mpfula leyi naku na xihangu hi vuxika xititani ka ha ri xixika yi huma kwihi
yi la ku fikelela yini, yi la ku yi dlayisa xirhami, yi la ku yi khomisa hi mukhuhlwana. Khensile swinene loko yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela na ya mahlweni mi khensa n'we mi nga pfulela Munghana Lonene FM nhlekani lowu hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga ko mi nga kha mi ni yingisela mi ri movheni ya n'wina ya manyunyu kumbe mi ni yingisela mi ri xibazani ni mi tshamele back seat hayi ya khensa swinene na kombela va ka hina ku loko mi khandziya xibazani mi kha mi sitowa mi ya khandziya na van'wani sukani mi tiphulukutsini swi olovisa lava na lava va fambaka na n'wina ku rendo ri nga languteki ri lehi ngopfu masivona leswi swo pfuka mi nghena xibazanini mi ya khandziya na van'wani a swona na swi tiva ku driver nge mi hindi kambe lava mi nga tshama tlhelo ka vona a va tsaki loko mi te tani mi yo hliki. Aya amukela n'wana mingiseri hi twa ku mi angula mukuyini 0860002543 hello mingiseri nhlekani hayi mtondolo bani mitsukile papa mina hi pfukeni n'wina minjhani hayi valavi mtondolo bani hayi no komali ya corruption leyi ma vona khalangane hi ku ya mina leswi ni nga swi observer hina vanhu va kahlekahle vatsongeli yo saseka leyiwa i ku kahlekahle ku na xin'wana ingaku hambi ndo xikwembu xo ka xi nga hi nyikangi or a ni swi tivi khalanga rirhandzu hi hava because loko mo yi languta from a high level khalanga loko no mi rhandza a ni nge mi naveleli swo biha ni ta lava ku mi vona mi va munhu wa kahle mi tlhelela vuton'wini and everything but because loko hi le ka that yaleka ya va rhandzi na vanhu vantima khalanga loko hi rhandzaka khalanga because sweswiwa hi khomeli mfumo ne hina since 1994 hina ntsena but hina nga controlling everything mara ku va ku nga ri na mati ka bungeni or kwini hina vanhu vantima hi nga pfumaleki ku va ma nga ri kona mati on top of that ha ona khalanga vayisa lava vanhu ku yamile ku ni langutiseni a va nga yi zoni ni nga langutisa hinkwaswo madoroba khalanga ma fayilelekile since ni ku khoma johannesburg yaleya hi tshama kha hi vulavula everyday fayilelekile va swi tile va hisa lava swilo leswi ri kahle escom leya va yi siye ri kahle ka yi functiona a ona khalanga ehenhla ka ku va hi kha hi pfumala rirhandzu hi hina hi hexe loko vo languta loko ni mi rhandza khalanga ni nge mi geveli xibedhlele a tirheki everything and lava nga ti-power ta ku sweswi humelela i mani a hi lava ntsongeliyana hayi ku va hi kona swibedhlele sweswo ku ya vamani ku ya hina vasesi wa hina hinkwenu hi nge so mi vona ongeti swi nga va swi vanga hi rirhandzu ku ya hi laha mi nga sungula ha koho kumbe swi aname ku hundza kwalano kumbe makwanga kumbe yini khalanga yi rirhandzu that's why a ni ni analyze ka i rirhandzu loko mo yi hlaya hambi tibei ta mi tsakisa ku rirhandzu a ri ti lavelisa rona khalanga loko ni mi rhandza ni ta meka sure khalanga ni right ni ta ti veka tintangwini ta n'wina khalanga a ni nge naveli ku mina loko no mi rhandza khalanga ni a ni nge loko sweswiwani maybe let's say ni muthori ni muthorile ni ta lava ta mi vona mi humelela khalanga as long as hambi ni ri mitirho wa mina mara loko mo langutisa vana ya ti-experience vona boss in most cases vanhu lava nga va na ti-experience ta kuma ku murhangeri wa vona vanhu vantima va ta mi byela ku tate ku na difference ya la ta mi vona khalanga a lavi loko mina mi ta ni driver Porsche khalanga a lavi ku mi kuma mi kha mi driver Porsche na kasano everything mi swi langutele khalanga swi revolve around ku va hi le ka rirhandzu hina khalanga a hi na rona a hi rhandzani khalanga nemetweni so yeah inkombo to mina 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ku nga ri khale ta va eka kuma mahungu emisava na tatana Hlulani Fanwa Magayisi kambe ngeseni tatani a hi sungula hi twa wena ku kwala u nga koho n'wangulo wa wena wu ri yini 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani minjhani Kalanga papa mina hi pfukile minjhani n'wena tsakile man a ni na ku nghena ka leyi ya corruption ya a ni nge lehisi ngopfu mara loko loko munhu a endla corruption yes ku ndliwa nawu wa ku hi ku faka tamu laha a nga ta ala ku ri hi mhaka constitution ya hina yi byela ku ri un'wana na un'wana na right ya vutomi
i mani a lava ku endla corruption a nga ta ala nawu walowo ku ri a fakiwa stamp na hi swilo leswi a fanele tivisa swona ku a ni va ta ku mi ta lumbeta munhu ivi mi n'wi vekela ntambu hi maveriveri masivo mara swa corruption swi simple but swi na vumbhoni because a ni mali yi allocate ya budget wa swi tiva ku ri i mani a nga teka mali a award tender leyi a yi sayinela se yena u na vutihlamuleri loko se ku ndliwa investigation ta kona and then u hetelela se swi kumeka ku ri swin'wana swi famba kahle loko va tsandzeka ku hlamula lava nga humesa mali ya va yi yisa lava nga yisa kona hi vo va nga endla corruption so I think swi nga hunguta swin'wana loko swo ya sweswo loko mo languta matiko mo fana vo China corruption a va yi lava no yi vona na leswa ti-drugs hi mhaka va swi tiva ku ri swi moxa ngopfu se lava ka hina lava hi rhangelaka va ngo va nga swi tivi ku swi moxa ngopfu kumbe i va mafantsiriti ai mina nkarhi masiku kwana ti vutisa ku va yisa lavawani vo fa timbilu kumbe vo ka va nga ha langutisi swilo leswi endlekaka lawani because before hi lwa na crime yo va dlayiwa na yini leswi swa physical crime leyi kulukumba yi chayisaka hi yona leya corruption ya moxa a swi amukeleki potete ni mi twi ripoti akeza na swirasi inkombo tangu na swivetana 0860002543 inangona ku Afrika wa vulavula ehenhla ka nhloko yi awara yan'we hi lawa mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa n'wamapurasi wa timhaka ta maafukada a hi tweni ku mahungu ya misava awara yan'we ya famba njhani Gayisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi eka Afrika wa vulavula mhaka leyi ya ku ngeteliwa ka swibalo hi tiko ra America yi ngo languteka yi vonaka onge ya hava xitshunxo kambe xitshunxo xi kona loko South Africa a yo va na varhangeri lava va nga na nhlana swi vula leswaku loko America yi ngetele swibalo ku ya fika ka 30% ya nhundzu leyi yona yi xavaka eSouth Africa la South Africa na hina a hi to ngetela ti-price ta swilo leswi hi va xaviselaka swona ku ya fika ka 30% hi ku endla tano a hi ta va hi khansela xibalo lexi vona va nga xi engetelela hi tlhela hi nga twi hi nga sali hi vavisekile so xiphiqo i ku tiko ra South Africa rona hi roxe ri hava varhangeri lava va nga na nhlana ku fana na America ri nga na murhangeri loyi a nga na nhlana ku ka Donald Trump a vulaka leswi va lavaka swona hi nkarhi lowu a wu lavaka Nhlekani Bootpat mina la ku nghena ka leyi ya corruption la South Africa yi hundzuke ntungu lowu u nga helaphekeki loko ni langusini na vurhangeri bya hina lava le henhla varhangeri a va ha swi koti ku ri a va ha tivi ku ri va ta khoma yini va tshika yini that's why nga swilo leswi nga ta hanya na swona ku lava se hi swi tolovela ku ri swi ta tshama swi ri koho hi ku hambi ku ri simekiwa ti-commission a ku na lexi va xi fikelelaka xi ta endla ku ri va chava van'wana ku endla corruption a khuluma na Vusibayi kusukela a khuluma rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ri va Afrika wa vulavula mina lexi ni xi vonaku tiko ra hina ri le ku weni tiko ra hina ri le ku mbumbumeleni hi kha hi ya hansi swi vonakala xinyami xikarhi xi ri ku hi mbaleni ku ri na loko hi ta hala a kerekeni loko va yimbelela risimu leri ra Jolly Fifi le le kaka le aparetse lefatshe hi Afrika-Dzonga loko swi ta ka vukungundzwana Bootpat ku ri ka masiku lama na loko se ku ya humesi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi aye khalanga na muhumelerisi kwala kombela ku angula ka le ya corruption yi lehi ngopfu loko munhu a ze ku huma tender va nyika munhu mali a nga hetangi patu rero
va n'wi nyika mali hinkwayo ku va ku ri yini sweswo mara a hi corruption yaleyo mina ni nga thola munhu ku ri a ta mi belelela yindlu even then ni n'wi hakela mali hinkwayo a suka a famba a nga hetangi yindlu ya mina swi nga endleka sweswo ni endla yini mina a ni nge n'wi yeli maphoriseni mina ni nga n'wi nyika mali na swi tiva Nhlikani Botpet na muhumelerisi Ncindana la ka Afrika wa vulavula Botpet mhaka ya vugevenga na corruption yi kule ngopfu man yi kule ngopfu sa hi swi tivi loko ri me ni tivutisa swo kahle kasi ntirho wa president i yini hi ku nkarhi lowu a ri le tikweni leriya ku nga ze ku sala ku endleka mhaka ya ku Mthoni i tirhisana na swigevenga ku ri ku yile ka xiphorisa i vuyela a fika n'wi yimisa ntirhweni ku komba swa ku i na matimba as a president se why leswin'wana swi nga le ku endlekeni a nga vi na rito ke lava a va la ku jeziwa hi timali ti-video va swi vona why a nga vi na rito sweswi xiza lexa Donald Trump xi rhumele swigevenga eSwatini kusuhana na kokwala kaya a va na rito vo miyela va ku hwi sweswinyana va jikajikisana vanhu va nghena kokwala ka wireless va ku va burisana hi ya swigevenga swa ku swi nge endli nchumu la South Africa njhani va ta chava njhani a hi swi nyikeni 2 months u ta swi vona Botpet na metweni kamba ntiyiso ku ava va nga na rito va Afrika-Dzonga a ni ngo tolo kunene hi kha hi vulavula na tatana Phiri loko va va na rito mbula ku va endla njhani va ya byela Donald Trump swi nge koteki va fane va vulavula na va makhelwani wa vona lava nga na vona ka SADC kama msiritana hi ku tumingiselo mina 0860 0025543 nangona ko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Palamende ya rixaka leyi Africa wa vulavula ela ku ya bula na Good Enough Mashego hi twa ku i angula ku yini ka mhaka leyiwani kambe ke hi nga senda tani a hi sungule hi hundza la ukayelele eka Africa wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i yini vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena va ha ri kona ka ha ri ha kosa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i n'wana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano Palamende ya rixaka leyi Africa wa vulavula kahle vuxaka bya African National Congress na the South African Communist Party byi fike makumu ne kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano va vuyavuli na swibumabumelo swo hambanahambana leswi va nga vuya na swona le ka NEC eka nhlengeletano leyi kokwelelo ka vhiki hi twenini ku Good Enough Mashego yi pfuna njhani ku twisisa mhaka leyi kantswa ngopfu loko hi ta landzelerisana leswi a swi kha swi vulavuriwa hi matsalani general wa African National Congress tatana Fikile Mbalula hi ndlela yoyoleyo Mashego nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani Botpet na vayingiseri va Africa wa vulavula ku na timhaka to tala leti ti nga huma ku sukusela loko va ANC va nga se ya ka NEC meeting ku ya ka loko va ya ka NEC leyi nga vulavuleriwa tolo hi matsalani general hi ku angarhela mitwe ANC yi vuye na yini ka nhlengeletano leyi va ri na yona swi komba ku ri a ku na leswi va vuyeke na swona se ku ri ku ri i nga ku swa khomeka leswi khomekaka hi ku ri loko u yingisela matsala general wa ku vulavula matsala general wa SACP wa ANC tolo na loko va kha va hlamula swa SACP swa tikomba ku ri ka SACP na ANC ku na ku nga swi koti ku tirhisana kahle mara leswi swi ka swi fana na ku ri lava xadile loko vanhu va xadile ku va na tinkingha to tala ka muxado wa vona u kuma leswaku a ku na laha lavaka ku famba mara un'wana u ta vulavula ku ri me ni ta famba so loko yingisela matsala wa ANC Fikile Mbalula leswi swi vulavulaka swi hambana katsongonyana na leswi vulavulaka hi tatana Mapayila u tirhise vito ra xilungu va ku na arrogance ku ri ANC i tikomba ku ri a yi lavi ku yingisela loko SACP vulavula na vona a yi lavi ku twisisa kahle loko ANC vulavula na vona loko SACP vulavula na vona mara loko u yingisela tatana Mbalula u twa
swa ku ri kumbe u lava ku va ta swi kota ku vulavurisana ku ya le mahlweni hayi ku ri swi hela kwalaho swi ti komba ku ri ANC ya lava ku ri SACP i change miehleketo wa yona ku ri lembe leri taka lava ku nghena ka nhlawulo lava ku tirhaka eka na SACP mara swi ti komba ku ri a va give upanga va ANC ku ri SACP nga swi kota ku ri tlhelela ka ANC i nga contest nhlawulo ya lembe leri taka i ri SACP. Se loko eka hi languta va na swo va endlisa ku yini hi vanhu lava va nga ka dual membership ka ANC SACP? Brapet swilo swin'wana swa ku swi vulavuriwa ngopfu hi leswaku ku na dual membership a ku na swilo leswi va ku na dual membership yi vulavula leswaku a yi languta hi mhaka leyi va ku dual membership yi languta yi vito ra ku va ku na dual citizenship loko va ri Brapet i dual citizen ya South Africa na Brazil kumbe Mozambique swi vula leswaku u na passport ya laha na passport ya le Mozambique u na pasi ya laha na passport na pasi ya le Mozambique loko ku hlawuriwa u nga swi kota ku hlawula laha u nga swi kota ku hlawula le Mozambique. SACP a yi vandla ra ku ri ri ta nghenela nhlawulo ri sungula hi 1921 a ku na lembe leri yi voneke SACP yi nghena nhlawulo Afrika-Dzonga so a ku na ku ri munhu ta ku na membership ya SACP na ANC leswi swi endla leswaku ku va na conflict. SACP NGO swi fana ku ri munhu a ri ilunga ra section 21 kumbe ra Sangoko kumbe ra NGO yin'wana na yin'wana se a va lunga ra ANC ku ri ANC yone yi swi kotaka ku rhumela vanhu le parlamenteni loko munhu wa SACP a hlawuriwile a famba a rhumiwa parlamenteni a nga fambi le ku implementa nawu wa SACP u famba ku implementa nawu wa ANC so swa ku sungula ku laveka yi tshika ku tirhisa vito lera ku ri ku na dual member a ku na dual membership munhu yi lunga ra ANC mara u decide ku ri men lava ku ri ndi tirhisana na vakomunisi hayi ku ri yi lunga la SACP u lava ku tirhisana na ANC so lava ku va khome dual membership sweswi ku laveka SACP malunga a yo loko va lava ku va na dual va hlawula ku ri va lava ku tirhisana na vomani swi nge tirhi ku ri lembe leri taka loko Matsala general wa ANC a rhumela tatana Saluma Pali ku famba le Limpopo kumbe le Mpumalanga u ta vulavula na vanhu hi mhaka ya program ya ANC a ta ku me nge swi koti ku famba ni lava ku famba mhaka ya SACP ti komba ku ri munhu loyi se u fambile ka ANC loko ri lunga na ANC i ku rhuma la lavaka ku rhuma kona mara a yi twanga ku vulavuriwa ka SACP ku ri na SACP na matimba ku rhuma ku ri u ya kun'wanyana hi ku ri loko va rhumiwa va Blade Nzimande va fika le parlamenteni va sungula ku implementa nawu wa ANC va implementa nawu wa SACP. Ne ku languteni sweswiwani tatana Mashego ku loko ku ka ku kwetlembetaniwa ku kutani ku na vaholobye va SACP lava va nga koho ka ANC va ri yini vona loko xiyimo xi titani hi ku mina hi ku vona ka mina swi vula ku loko vo fika va pfumela eka timhaka leti ta ku va SACP ya teka nhlawulo kumbe ya phikizana na nhlawulo ka 2026 na vona va fana na loko va nga ri kona ka timhaka ta vufambisi bya tiko leri hi thikithi ra ANC mos so sweswi i mhaka leyi ndzi vulavuleke ku sunguleni loko lembe leri taka va ku tatana Nzimande u tlhela le KZN va ku ANC lava u famba ya KZN ya ku thawuta ko u ta lava ko vanhu lava va ta hlawula ANC a ndzi voni ku ri u ta ku me ndi chairperson ya SACP ni nge swi koti ku famba ni nge swi koti ku endlela lava ku famba ka ANC so loko u yingisela debate leyi ya SACP na ANC ya nhlawulo i twakala i ri mhaka ya Solly Mapaila handle twi vulavula vanhu van'wana Solly Mapaila wa vulavula Blade Nzimande nga vulavuliyo van'wana va vulavuliyo vo Charles Nqakula okay a nga le parlamenteni mara ye a ri lunga ra SACP a ku na munhu la twaka vulavula na munhu wa ku fana na minister wa high education holobye high education va ku man Vutimanamela a ku na munhu loyi a twaka a vulavula hi mhaka ya ku ri lembe leri taka u ta hlawuriwa SACP ka local government so leyi i mhaka ya Solly Mapaila a ni tivi ku ri SACP ta endla njhani mhaka ya Solly ku ri SACP na deputy secretary timbirhi ku na first deputy secretary tatana Madala Masuku ku na deputy secretary ya vumbirhi i David Masondo u le ka government sweswi ka mfumo
so a ni tivi ku ri va ta endla yini ku ri leswi twakala swi ri mhaka ya swi le mapayila swi twakala nga ri swi mapayila u lava ku deployiwa loko a nga deployiwa kumbe a nge vulavuli swa ku tala ngopfu ku fana ku vana ku fana na madala masuku u le parlamenteni a ku na munhu loyi a twaka vulavula rila ku ri kumbe ku na swin'wana laha Mpumalanga ku na SACP mara mhaka ya ku ri vanhu va vanhu va vulavula iyo SACP ya laha kumbe va vulavula ku ri ta endla yini lembe leri taka i ku ri lava rhangelaka SACP kwalaha va ku tala va koho va deployiwile so kumbe leswi lavi swi endleka sweswi ku ri ANC yi kuma kun'wanyana laha nga deploya mapayila ko ku ri mhaka leyi ya nhlawulo ya 2026 ku nga vi na confusion ni mhaka ku ri vanhu va ku tala va ku ri malunga ANC ene va rhandza SACP hayi ku va na joint membership va rhandza SACP yi endla confusion ka vona ku ri lembe leri taka va ta endla njhani kuve ku tsandze yini ka siku a deployiwa tatani mapayila hiku anakeni a swi tiveka ku SACP yi ve yi teka resolution ku lava va ti-office bearers loko ANC yi lava ku va deploya yi nga va deploya ku fana loko matsalani general wa vona lowu nga teka nkarhi wo leha a va n'wi deployili a ha ri secretary general Dr. Blade Nzimande ku ri kahlekahle mhaka a ndzi ri ku sunguleni phela leswi swa first deputy and second deputy swi tiriwe i ye tatana Blade Nzimande nkarhi leyi a lava ku deployiwa khale loko o languta SACP kumbe makomunisi a va ta ku byela ku ri secretary yela fambisaka organization misaveni hinkwawo vanhu va ku fana vo Fidel Castro a ri secretary ya SACP vo Mikhail Gorbachev le Russia a ri secretary general so secretary general yi position leyikulu ngopfu ka SACP so i nkarhi leyi tatana Blade Nzimande a deployiwa ku vulavuriwa swi ku ri no ku ta va na mhaka ya ku ri i ta fambisa hi mani engine loko yi ri le eka mfumo so i laha yi voneke ku endliwa swilo swa ku fana na amendment ya the-first deputy the-second deputy ka SACP mara nkarhi leyiya Blade Nzimande a famba a famba a ta va minister ka government ka government ya ANC mara sweswi hi vona leswaku lo a ri matsala ANC wa SACP loko a languta ku ri kumbe ku ta deployiwa yena ku fana na nkarhi leyi ku deploya Blade Nzimande a nga deployiwa ku deployiwa ti-deputy ya yena madala masiku le parlamenteni David Mason na ye u le parlamenteni so leswi swi tikomba ku ri ku nga ku rila i ku rila katsongonyani ku ri mhaka leyi ya ku deploya vanhu va SACP a yi sunguli sweswi i sungule hi nkarhi Joslova a ri matsala wa SACP nkarhi leyi Mandela ta mi endla minister wa housing in 1994 and i swi vonile na nkarhi leyi Charles Nakula a ri matsala wa SACP wu endliwile a ri minister ka Thabo Mbeki mara swi te endzhaku ka 2002 ku ri Blade Nzimande u teke nkarhi a nga deployiwanga a rila yi leswi swi endleke ku ri i SACP loko ku yo Polokwane ka election ya ANC ya 2007 a ta supporta Jacob Zuma ku ri a lava ku ri na ya ta deploy so endzhaku kwalaho laha yi voneke ku a deploy so ku va na mhaka amendment ya ti-second deputy so leswi ku laveka swi endleka laha ku ri SACP yi teka xiboho xa ku ri i lava ku va vandla ra politiki kumbe i lava ku famba na ANC loko va lava ku famba na ANC va laveka twisisa ku ri va nge fambi na ANC va langute ku deployiwa kumbe ku deployiwa mani ku ri sweswi ku na vanhu va deployiweke mara loyi a nga deployiwanga ye a vulavulanga swa ku tala nchumu swa ku tala ngopfu so ku laveka sweswi va ta vulavula va ri SACP ku ri va lava ANC kumbe va lava ANC ku ri ANC brapet a yi timiselanga ku ri ta va communist party a yi na vukomunisi ka ANC so and na vona ku laveka va accepta ku ri i mhaka ku ri ANC a yi na vukomunisi va nge yi endli ku ri va na vukomunisi so loko va lava vukomunisi ku laveka va famba va contesta Buti Manamela va huma ka cabinet ya Sereni Buti Manamela huma ku ri loko va kuma 2% kumbe 1% lembe leri taka va ta tiva ku support ya va yi fika le kwini sweswi va swi tiva kahle ku va na support mara va vula ku va na support loko va languta support leyi kumaka ka ANC it's good enough mashekho kun'wana mi yingiseri i ri ni vutisa ku sweswiwani loko hi kha hi langutana na ti-tariffs ta le America ANC yi twala ya mahlweni na ku hina hi nge cincisiwi hi Donald Trump swi vula ku ya mahlweni na ti-policies ta yoho kambe maAfrika-Dzonga va tikomba va nga ti lavi ti-policies ta yoho ANC leyi hikokwalaho ka yini yona yi tama ya yisa mahlweni kambe endzhaku ka loko ni ta va ni hundze hi la empowerment BBE triple BE se na swin'wana n'wina mi ri yini hi leswi va nge va ya mahlweni man
ku ve ti-policies ta vona ti komba vaaki va nga ti lavi loko hi languta leswi tivhoti ti fambisaka swona Afrika-Dzonga. mhaka inkinga ya yona hi ku ri ti-policy leti va sunguleke va ti adopta ku sungula hi 1994 ku ta ndzhaku kwalaho kahle loko ti hlaya phepheni ti kahle. Black economic empowerment iyo ya ku ri a yi na problem ku ri a yi teka vanhu vantima va ku ri va political connected va ku fana na vo Thoko Sogwadi na vo Saki Maqozoma yi va endla ku ri va ta kuma swin'wanyana ka mabindzu a vanhu a valungu. Mara loko ku ta ka broad based black economic empowerment munhu u vona ku ri kumbe a yi fanele i teka vanhu va ku tala vantima ku ri na vo va ta kuma swin'wanyana la ka ikonomi. Mara problem leri ko sweswi ku ri government mfumo wa Donald Trump a ku na nawu un'wanyana le America va ku i diversity inclusion equity loko ni vulavula DI la le America la kaya hi nga vulavula mhaka affirmative action ku ri loko u ri ka tiko ra ku ri khale ku khome valungu ku laveka ku va na nawu lowu ta endlaka ku ri vanhu va nga na vo va swi kota ku khandziya movha leyi fambaka ikonomi. So Trump u vulavule kahle nkarhi la nghena ku ri ye a nga lavi leswaku ri ku na gender leswi swa equity swa DI la Afrika-Dzonga ta ku leswi swa affirmative action. So ti-poster ANC a ti fanele ti tirha ti-poster ANC a ti tirhi mhaka ku ri ya leswi hi swi vulavula masiku hinkwawo ku ri i ndlela leyi va swi fambisaka yona swa ku ri mani tiva mani xaka ra mani mara kahle kambe a swi endliwa ka vanhu vantima hinkwavo a swi fanele ku swi tirha. So mhaka ya ti-tariff leswi tsakisaka hi ku ri le America president u nghena for ya malembe ntsena so Afrika-Dzonga kumbe ANC va nga tshama va ku no i ta tshama i ta vona ku ri Trump endzhaku ka malembe for ya wo ta va a tirha njhani kumbe ku ta nghena munhu un'wana la ta swi kotaka ku languta mhaka leyi i ndlela yin'wana ku ri sweswi hi September n'hweti letaka a ni voni ku ri AGOA i ta va yi ri kona vona ku ri Trump u ta yi khansela leswi swa malamula swa tiwayini swa yini ntirho la Afrika-Dzonga u ta va na nkingha mara leswi Afrika-Dzonga faneleke swi endle ku ri ku laveka yi endla leswi swilungu va ku diversify va ku u kuma vanhu van'wana lava va ta swi kotaka ku xava swilo swa wena hi ku ri Afrika-Dzonga yi le ka BRICS yi controla 40% ya mali leyi tirhisiwaka leyi fambisiwaka la misaveni kumbe xilungu va ku na GDP. So ku na ku ri va languta le America ku ri ku na tiwayini ku na malamula ku na mapeta ku laveka sweswi ku na tindhawu tin'wana vo Indonesia vo UAE ku laveka matiko man'wana and va dyondzile ku ri a va tivi ku ri kumbe endzhaku ka Trump ku ta nghena JD Vance na yo fana na Trump hi mhaka so ku na ku ri ku riliwa hi mhaka ya ntirho Ramaphosa vulavule vhiki leri hundzeke ku ri mfumo ta endla swin'wanyana ku va na ndlela leyi pfunaka lava ta vavisiwaka ngopfu hi mhaka ya ti-tariff. So loko ku endliwa swo tano ku laveka ku dyondziwa ku ri u nga xaviseli munhu mun'we swilo swa wena ku laveka ku xavisela van'wana ku ri loko ku fika ti-tariff u nga swi kota ku ri u nga endla ku ri no na mina ni ta xavisela UAE ni ta xavisela Bahrain kumbe ni ta xavisela Saudi Arabia ku na ku ri u languta America yi tiva ku ri loko i ba va ni ti-tariff va taka yo va rila. Good enough mashikho khenseni nkarhi wun'we khensa me good enough mashikho mhleri wa politiki la hi bula na yena hen ka dokotela Joe Maswanganyi ndaka leswi inakura ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela N1 ya reta magayisa se N1 yi retisa yini tsini se kuna ndopera kamba msirtani mingisiro Munghana Lonene FM komba ndlela ay amkeleni dokotela Joe Maswanganyi teri la kubulanyana ka ntsongo hi ku loko va ri na nhlengeletano liya ya NEC ku hela loko ka vhiki ku ve na timhaka to tala leti ti nga vulavuriwa va vulavule hi timhaka to fana na GNU va vulavule hi timhaka ta ad hoc committee kumbe komiti leya xikarhani leyi langutanaka na timhaka ta ku hlayiseka ka tiko na timhaka ta vukungundwani na vugevenga hi ndlela yele a hi twenini ku kahle very yini a hi amukeleni dokotela Joe Maswanganyi dokotela nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani mlobyi na vayingiseli va MFM no aya khensa swinene dokotela ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowani a mi ri na nhlengeletano ya NEC kumbexani mi nga hini ka xifaniso xa ku mi hume na yini i ntiyiso mlobyi a hi ri na nhlengeletano ya mune wa masiku weekend ya leyi nga hundza xikulukumba ngopfu a hi langusa timhaka leti ti khumbaka vanhu ku nga timhaka ta ikhonomi hi kuma tiripoto aka ta vaholobye lava va tirhanaka na tindzawulo ta ikhonomi
hi vona ku timhaka ta magezi ti fambisa ku yini, timhaka ta trade and industry mi ta swi vona sweswi ku na ndhasindhasi a xikarhi ka hina na lava va le America, ku i ncini lexi hi faneleke hi xi endla ku tlula ku hi sindzisiwa ti-tariff leti hina hi nga ti laviku, ku swi nga vi swi va na ku va swi affecta mintirho na ikhonomi ya hina. Hi langutise timhaka ta va SACP, hi langutisa national dialogue leyi nga ta va kona vhiki leri taka na tin'wani timhaka to hambanahambana ta ku fana na va GNU. Ka GNU ku vulavuriwa na timhaka ta kumbexana yi lava ku tsatsamixiwa, ku lava ku endleka yini kahle kahle? Hi lava ku hi langutisa hi vuntshwa, a ni ku heli lembe loko ku heli lembe yi ri kona GNU hi lava ku langutisa ku leswi yi nga hi xiswona hi leswi nga fanela na, kumbe hi ngetela van'wani kumbe van'wani a va ha swi tsakeli, hi leswi hi lavaka ku languta swona. Mara a hi lavi xitayile lexiya xi endliwaka hi DA xa ku ndla nga ku GNU i coalition government a xikarhi ka ANC na DA. No, GNU yi na 10 wa ti-political parties na tin'wani ku ya phambeni ti nga ho joyina. Hi langusa ti-interest ta tiko, not ti-interest ta ti-political party. Kuve i mhaka ya lembe leyi nga xisusumeto-nkulu ku se mi hete lembe mi fanele mi languta matirhelo ya GNU, kumbe i mhaka ya ku kumbexani mi nga va mi kha mi ringeta matshalatshala ya ku loko xikwembu xo katekisa mi susa DA ka GNU? A hi lava ku susa political party yin'wani ti nga kona ti kona, mara na tin'wani ti na lunghelo ku na tona ti participate laya aka GNU. Ene lexi hi nga xi laviku i ku va DA yi alana na timhaka ta BEE. Loyi a alanaka na timhaka ta BEE i lwa na transformation ya ikhonomi ya tiko leri. I lava ku ta vula ku ri vanhu va fanele va continue va tirhela va Van Zyl na va Van Tonere emapurasini, vanhu va ka hina va nga vi na ti-business hi ndlela yaleyo political party a hi nge swi koti ku tirha na yona hi ya mahlweni. Hi ku a ho tsakisiwa hi ku va ka GNU for the sake of GNU. Hi le ka GNU ku cinca vutomi bya vanhu byi antswa, ngopfungopfu vutomi bya vanhu va ntima lava a va tshikeleliwini hi xikoloni na apartheid ku ringana malembe ya 350. Hi leswi hi lwelaka swona. Ka ku va na muyingiseri wun'wana a nga tsala laha a vulavula hi timhaka ta ku vandla ra n'wina ra ANC dokodela ri tikomba ra ha lava ku omelela ka ti-policies kumbe milawu ya mafambisele ya rona, ku ve sweswiwani ku na statement of intent, ku ve sweswiwani ve le ka GNU a hlaya ku tlhandla kambirhi ti-policies teti mi ala ku ma khomelela ka tona hi teti tshukuselana ku mahlo na hi vanhu vo fana na va Trump, leswi tlhelaka swi khumba mintirho ya Afrika-Dzonga, maAfrika-Dzonga va kha va ya va nyanya va va swisiwana. Mi ri yini mhaka leyo? A nga na ti-facts munhu yaloye ku ri maAfrika-Dzonga va ya va kha va swisiwana, a hi swona khalanga. Leswi nga hi xiswona namuntlha mina na n'wina ha swi tiva ku hi 1993 Polokwane a yi nga ri tani, South Africa a yi nga ri tano. Kwalano lomu ka mihlaya mahungu a ku ta ku ri na mulungu a mi tshamele kusuhana a kha a yingisela ku mi hlaya swona leswi nga tsariwa ka script na. So munhu a nga vulavuli swilo leswi a lavaka ku hi compare ku hi fanele hi compromise ti-policy ta transformation ku lava ku tsakisa Trump na ku lava ku tsakisa DA. Ku compromise ti-policy i ku compromise vanhu va ka hina ku va tlhelela vuhlongweni hi ndlela yin'wani ya ku va hi chavisiwa hi wun'wana. A hi swona sweleswo. U nga ku loko i kha i lwa nyimpi i korhamela i ta ku dlaya loyi i lwaku na yena. A hi province ya America South Africa. South Africa i tiko leri tiyimelaka. America a yi swi twisisi ku na hina sorry hi va yisela swo karhi, hi va yisela mihandzu, hi va yisela mimovha, na hina in return hi teka ti-Kentucky ta vona, hi teka ti-hamburger ta vona na va mani. So hi langusa xinakulori, a hi langusi ku un'wani i fanele a korhamela lowun'wani. No, sweswo a hi swona leswi vanhu lava nga hi votela swona ku hi pfumela ku hi susa BEE. Loko mina ni benefitini khalanga ni tshama laha a Polokwane kumbe ni tirha a Cape Town,
ni nge rivali vanhu lavaya ni nga va siya le ndzhaku ka Mdavula na le kwihi lava ni lwela ku tifanele ta vona hi ku mina se ni right no i wrong miyingiseri waloyo kambe loko mo languta phela loko fana sweswi swa xikombiso lexi swa ti-tariffs dokotela phela sweswi hi vulavulaka mina na n'wina ku na nxungeto wa ku yin'wana ya mintirho yi nga hetelela yi kavanyeteka swi vula ku vanhu valavo va ku hluphekeni a hi byo vusiwana lebyi va vulaka byona so hi pfumela ku hi le ku dlayeni ka valungu hi nga ri ku dlayeni ka valungu hi phela hi leswi va vulaka swona Trump i ri mfumo lowu wa South Africa wu le ku dlayeni ka valungu a ya teka na tivhidiyo tele va DRC a ya teka na tivhidiyo tin'wana ku vambu na swihambano a ti kona la South Africa tivhidiyo letiya so a hi swona leswi Trump a endlaka swona swa a hi chuhiseta laha tikweni ra hina no a hi district ya le America South Africa is a sovereign country a vutila hi November aka G20 a ta vona tiko ra South Africa ku i tiko ra njhani a tshika ku hi dictatela swilo a ri kule a hi nge yimeli yena Khalanga matiko ma endla 250 laha emisaveni hi ta va hi kha hi tirhisana na man'wani matiko lama ma nga tiyimisela ku va endla vuxaka na hina hi tlela ya tidiplomasi na hi ndlela ya ikhonomi hi leswi hi nga langusana na swona a ho tshama nje hi miyela hi ku ha leswi loyiwani a ngo tshama kaya hi vanga huwa hi to tshamisa sweswi kumbe hi to tshama hi kha hi ya rilela ka yena no a ri fambisi swona tiko ti-diplomatic na ti-trade relations hi ti endla na matiko laman'wana ma 200 plus laha emisaveni rin'wana hungu ri ka sala ri huma kumbexani se nhlengeletano yi herile i timhaka ta vukungundwani ngopfungopfu ka ku langutiwa na timhaka ta ku van'wana va ringeta ku nyikiwa mali ya ku ba mati tingwenya ti tlela loko hi kha hi nyika xikombiso hi swo fana na leswiya swa IDT laha se ve nge holobye va pfula na nandzu tanihi African National Congress loko mi vona swiyimo swa muxaka walowa ku ve a mi kha mi ringeta ku tlakula vantima ku va ka swiyimo swa vurhangeri mi tlakula vaxisati ku va swiyimo swa vurhangeri ivi va tikuma va ri ndzeni ka nyakanyaka ya muxaka luwa swi tisa yini ka vandla ra n'wina a ni voni ku munhu loyi mi n'wi hlayaka i member ya ANC loko munhu a endla swilo swa vukungundwani maphorisa a ma tirhi ntirho wa wona loko munhu a bribe ti-journalist sweswiwani ni nga ti tani Khalanga ivi ni ta mi xava kwalaho na vancindano ku mi hamba mi interviewa mina masiku hinkwawo i vukungundwani byebyo ene nawu wu fane wu teka magoza a henhla ka mina ku na political party ngopfungopfu leya hina ya ANC yi yimaku na munhu hambi u xirho kumbe wo va munhu wa muakatiko wa Afrika-Dzonga loko u endla vukungundwani na crime nawu u fane u teka magoza a henhla ka wena a ni vula ku a ni sweswi dokodela le ka n'hweti ya leyi hi xiximaku vaxisati ya Afrika-Dzonga se lavaya va CEO xikombiso lava hehliwaku hi timhaka letiwani i wa xisati leswi swi va ku kona hikokwalaho ka milawu ya mafambiselo ya n'we ya vandla ra ANC ya ku a hi tlakuleni na vaxisati lava a va kandziyeriwile se loko swiyimo swi te tani a swi mi tiseli ku chuwa ku ayi kumbexani hi tlakula na vanhu lava va nga fanelangi va tlakuriwa hi ta va endla xihoxo xikulu loko hi compare munhu loyi a nga endla vugevenga na timfanelo leti nga lweriwa hi vamanana Winnie Mandela, Albertina Sisulu, Lillian Ngoyi kusuka day one loko African National Congress yi endliwa va ka mhani na vantshwa va xisati a va ri kona ka nhlangano lowu va lwela xicheko wa vona i nge vuli ku loko munhu wun'we ya loyi ni nga ta ka ni nga n'wi hlayi vito a ni tivi ku humelela yini hi case ya yena a endli xihoxo hi fane hi penda vanhu va xisati hinkwavo hi brush yo fana lowu yena a nga endla swa yena nawu wu ta n'wi vona ku ri i wrong kumbe a nga wrong a na nge se ya khoto Khalanga loko munhu a nge se ya khoto lava nga nikiwa matimba ya ku avanyisa va n'wi vona nandzu sweswi ni nge swi koti mina tanihi member ya parliament na NEC ya ANC ku vulavula hi case liya on merit swi ta va swi nga tshamisekanga mara swi nga pendi ku va ka mhani hinkwavo va fana na yena no vavasati va yimelini freedom leyi ene va ha to continue va yi lwela ene va ha to continue va vekiwa aka swiyimo swa le henhla
kumbe siku rin'wana hi ta vona na president ya wa ka manana a ri president ya tiko leri. Loko hi ka hi languta ka yin'wana mhaka dokodela, timhaka ta vuxaka bya African National Congress na SACP byi tikomba siku na siku byi ya byi nyakapfala, kambe van'wana va ri hayi a hi vuxaka bya SACP na ANC, ko va vuxaka bya matsalani general wa SACP na ANC. Mi vona yini ku endleka yini tanihi ANC? mi tiyimiserile ku lan'wa vuxaka na ntirhisano lowu kumbe mi ta yisa ku yini mahlweni? Loko mo tsundzuka ti-officials letiya ta 7 varhangeri va hina lava va 7 varhangeri va ku hi president va hlanganile na ti-officials ta SACP va vulavula hi timhaka ta tiko leri, ivi va tlhela va vulavula ngopfu na hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini sweswi SACP yi lava ku va yi contesta ti-local government elections. Va SACP va vula ku vona va teki xiboho xa vona a congressini ya vona ku va lava ku contesta timhaka ta ti-elections. A hi nge va stop hi ku SACP a hi xirho xa ANC, ho va na vunghana leswi vitaniwaku alliance, mara a hi vona aka nkarhi lowu hi nga ka wona swi nga fanelangi ku ri hina na vanghana va hina hi avana. Namuntlha i vona board laha yi tsariwe ku vote for Khalanga, leyin'wana yi tsariwe laha yi ku vote for Joe Maswanganyi, ku ve hi kha hi huma ndhawu yin'we. Swi ta divide ti-vote ta hina and swi ta tsakisa valala. SACP a yi nge win, ANC na yona yi ta va weekend. So a hi swi langutiseni hi ndlela yin'wanyani ku ri hi continue hi tirha na vona, hi ku kwala andeni sweswi aka ANC kusuka ka cabinet ku nghena ka parliament ku ya ni le ka local government, swirho swa SACP swa accommodatiwa ku ri swi va na swivandla laha ndzeni ka mfumo wa African National Congress. Mara loko se va lava ku ya yima hi va ri voxe hi vona nga ku swi ta va swi nga tshamisekangi, mara hi ta tama ha ya mahlweni hi vulavurisana na vona hi mhaka leyiwani. U swi vula ku kumbexani nkarhi wun'wana loko ko tlhekalaka ka GNU se mi ta va veri na GNU mi katse na vona se va te na tivhoti ta vona? Sweswi a va nge swi koti ku nghena ka GNU wa va votiwanga parliament, mara tiministara ta vona ta SACP leti hatlhela ti nga timembara ta ANC ti kona kwalaya aka mfumo wa GNU, ti kona tiprovinsini, ti kona ni le ka timasipala. I formula leyi hi nga na yona. Loko hi allocata ku yiwa a parliament, list ya African National Congress yi endla hi matimba hinkwayo ku ri ku va na vamanana, ku va na vantshwa, ku va na vanhu lava humaka ka SANCO, ku va na vanhu lava humaka ka SACP, ku va na vanhu lava humaka ka COSATU. Nkarhi hinkwawo loko hi endla list hi endla ku hinkwaswo swirho swa ti-tripartite alliance swi va swi ri accommodated, and na ti-conference ta hina hinkwato va ti attenda na hina ha attenda ti-conference ta vona, and internally hi na ndlela leyi hi vulavurisanaku hi yona. Mara loko matsalaninkulu wa vona a tama ha vulavula swa ku vona va ta tiyimela, va zi va swi zama a Metsi Mahulu le a Valley swi vuyi swi nga tlhaveliwi hi dyambu. So I think kumbexani sweswi va na genge rin'wana, mara hi vonaka va ri languti hi ndlela ya kahle, va vuya kaya hi vulavurisana hi tirhisana. Dokodela ni salela hi xivutiso xin'we, xivutiso xa kona ni ta mi vutisa sweswi ivi mi ni khomela tani hundza ya le mavhengeleni loko se mi vuya mi hlamula. Kasi ku tsandze yini ku yena matsalaninkulu loyi na ye a va koka ka xitulu xin'wana kumbe ka khabinete ku fana na leswi matsalaninkulu luya a ri kona a ri na xitulu ka khabinete? Ku tsandza yini kumbexana swi ta hunguta na swivulavula leswi swi nga kona? Kambe mo ni khomela tani dokodela, mi ta vuya mi ni byela loko ni vuyela. Palamende ya Rixaka, leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM khume minute hi seba awara ya mbirhi hi le ku buleni na dokodela Joe Maswanganyi tani hi xirho xa NEC xa vandla ra African National Congress. Va ka va hi nyika xifaniso xa hi laha nhlengeletano liya ya vo yi nga famba ha koho hi ndlela yoleyo. Se ni va vutise xivutiso lexi ni nga na ku pfumela ku hayi bengezi va xi hundzisa ni va ta va ni hlamula xona. Dokodela Nhleka,
teka ni Mlonzi na vayingiseli a hi yiseni mahlweni miri ku swi endlisa ku yini hi ku matsalwa general luya wo sungula a nikiwile xitulu a ri holobye ka sweswi tihamba swi kha ti cincacinca kambe ku ri holobye ku tsandze yini ka siku matsalwa general loyi a kuma xitulu kumbe xana swo tala swi ta swi miyerile hi vona va SACP va nga n'wi votelangi hi ku a nghena list ya ku ya parlamente loko vona a va lavi ku aya a parlamente kumbe vakulukumba va ta va swi langutise hi tihlo rero so vona va vone ku swa antswa a tirha full time aka SACP tanihi general secretary mi ta tsundzuka ku ri hi vona va nga cinca vumbiwa ra vona laha a na ha swi tsundzuki kahle hamba ku ri 2010 or 11 va ku general secretary ya pfumeleriwa ku va membara ya parliament ene i ntiyiso hi nkarhi wa Dr. Blade Nzimande a ri membara ya parliament a tlhela a va holobye ku sweswi wahi loyi va nga n'wi tisangi swi le ngopfungopfu aka vona hina tanihi ANC a hi na problem na ku a ta a parlamenteni as long as vona va vona swi fanerile hayi swi tikomba hi kha hi fike makumu ka bulo ra hina kambe a hi buleni hi kha hi hetisela hi ku loko swiviko swa mahungu a swi kombisa ku mi aleriwe ku ya tirhisa hodela yin'wana hi ku michonini tanihi ANC mi ze mi kayakaya ku ya kuma ndhawu leyi a mi khomele ka yona nhlengeletano leyi a ku ri yo leyi a mi lava yona kumbe i ntiyisi ku have ya mi ri hama waya ya ku hakela leyi hi nga tolovela ku mi vona mi ri koho a Beachwood ni vula ku ANC a yo va xisewona ku hi nga tsandzeka ku hakela holo vanhu va xitende le a hi ri kona hi wa mitlhanu a ku nga tshamisekangi xiyimo xa kona hi yo cinca venue hi ku vona liya yi nga ri na ti-facility leti ti nga fanela NEC yi na timembara ta 104 u katsa na ti-administrator u katsa na security hi nga va 200 loko hi helerile vanhu lava hi kumekaka hi ri ka NEC so ndhawu leyi hi ri ka yona a ya va yi nga tirheki hi cinca hi ya aka chamber liya hi ya kota ku hi vulavula ndhawu leyi nga conducive hi vulavulela vutomi bya vanhu leswin'wana ko va mavarivari Khalanga dokotela mina ni mi khense ngopfu nkarhi wa n'wina ku dya kengeta n'wina ve le Cape yin'we mi nga hi vuyela na xirhami a ku titimerisi swona leswi loko mi nga ri kona la Polokwane i khensile swinene dokotela inkomo Mlonzi na vayingiseli a khensa i dokotela MJ Maswanganyi kama lava ha ri mudyondzisa va vitana sweswo ku Maswanganyi MJ va ku va ta hala va ku hayi va ha ri tlasini liya hi ndlela ivi swi ni tsundzuxa ku na un'wana na hina va nge i Maswanganyi MJ swilo swa fana kambe Maswanganyi MJ lava va le Hanyanthomo i mani mavito lama ma andzisa ku yini hi ku na vo i Maswanganyi MJ lavawani Mkhacani Joseph lava i MJ Emmanuel Mpongo ta ni byela kambe hambi swi ri tani hi sweswo mingiselo Munghana Lonene FM leswi va ANC va vulaka so n'we mi ri yini hi nga gimeta hi sale timinete ta ntsevu hi tiphinanyana mindoko hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula twi kusuka studio 1 Masingita Mall hi le Giyani laha hi nga ta va ka ku tisela nongonoko wolowo kona hi ndlela leyi swi nga kayeli nongonoko Afrika wa vulavula eka ku haxela wona twi kusuka le a Giyani leyi kambe sweswi a hi twi ku hi gimeta na van'wani hi ndlela ka titimela lani nga kona ku na mpfula ya xihangu wa swi twa ku ku lavi swin'wani ni ku titimela loku ko lava ku Xikwembu loko xo katekisa munhu a ti kumela masivona a ni komba cidara ku swa kala Victor kwani loyi hlekani ahe Khalanga papa abayingiseli epfukeni hi pfukeli minjhani hi pfukela khensa swinene mani mi ri yini n'we i Bishop Mafumo la ka Malamulele la ku vulavula ngopfu hi ya ANC na SACP hi vuxaka lebyi nga kona byi nga nyakapfala xivutiso ngopfu lexi ni nga na xona ngopfungopfu i ku timembara ta SACP to tala ti na a dual membership and a ni koti ku twisisa ku ri loko Solly Mapaila a karhi a vulavula
ngopfungopfu hi mhaka ya SACP ku lava vo fana va Blade Ndimani na va Botimana na Mele na va Gwede or va ha ri kona kwele ka SACP or a va ha ri kona hi ku a hi twi ku ri nkarhi wun'wani va nyika mavonelo ya vona yo hambana ka timhaka ta vuxaka lebyi kumbexani i ku vona va vona already se va teke decision ya ku hi ku vona va le ku dyeni kahle leyi va ta sala hala ka leyi ya ANC or lava va ta tifambela va ri voxe ni vona nga ku ri mara swi ta affecta swona loko vo ka va nga yi lulamise kahle mhaka leyi hi ku vhele swi obvious ku ri ANC yi twa yi kha ya hansi hi ku va kona vhele lava kumaka ku ri vhele a va se tshama va kuma switulu ka palamende lava vonaka nga ku loko maybe vo contesta va try their life va nga kota ku ya tiyimela va kuma certain portion ya ti-position kweleyo se ni vona nga ku ri a va fane va swi lulamisa vona vanhu lava va tshama hansi va vulavula hi ku a ni tivi ku ri Solly Mapaila i mhaka ku ri maybe ya nga kumanga cabinet position ku fana na leswi va nga nyika Blade Ndimande loko a ha ri matsalane general ya SACP kumbexana u kwatele swona or vhele i mhaka ya GNU ya ku katsa na DA yi va kwatisaka ngopfu na hi ku ni vona nga ku swi va vavise ngopfu mhaka leyi ku nga va ku swi va vavisile kumbe ku ni mhaka ya ku vona ku onge vandla la ANC ri nga va ri kha ri lahla ndlela leyi va tiva yona vhele loko va kha va yanana ku ya hi tipolisi ta vona leti va vulavulaka hi tona ku ri they don't believe ka neoliberal position vhele ANC yi tikomba ku ri swilo swa yona vhele a ya ha yimi ngopfu ka socialistic left position in terms ya vanhu ku va swilo swo tala vhele tanihiloko mi kha mi swi vona ku ri swilo swo tala se swi tele ka tendering system ka ku privatization leswi endlaka ku vanhu vo tala lava va fanele va kuma mintirho a va ha ri ku yi kumeni mintirho hi ku na loko va yi kuma mintirho yaleyo mi kuma ku vanhu va lava va kumaka mali ya titenda to tala timali ta kona hi teti va tshanaka va nyikana kona kwele va lava va nyikaku titenda se mi kuma ku vanhu vo tala va hundzuka swisiwana vhele a yi le ku tirheleni ka vanhu in totality visiwana bya byi kha byi nyanya etikweni ra hina somewhere somehow I think lava SACP loko mi ku visiwana byi kha byi nyanya mi vula ku mi kaneta leswi dokodela va nga vula ku a hi swona ku visiwana byi kha byi nyanya Afrika-Dzonga va vula ku dokodela va langutisa ngopfungopfu ka timhaka ta ku ri vhele a hi ri vuhlongeni a ni hi vulavula hi statistics bot khalang loko ya hi statistics i vangani vanhu va nga ri ku tirheni sweswi ever since vanhu va helelaka hi mintirho hi vulavula hi vo 40% above unemployment of the youth so swi komba ku vusiwana byi le ku nyanyeni loko vulavula hi ku ri loko vulavula hi ti-grant hi ti-social grant se ti tsutsuma ka va 20 something million you think ku ri hi nga vula ku ri vusiwana byi le ku nyanyeni loko ku vi vanhu va kha va hanya hi ti-grant khalanga I think ku ri it cannot be true it cannot be true vanhu va le ku hluphekeni Bishop a hi gimeteni kwalani khenseni nkarhi wan'we okay inkomo sweswo mingisero mkarhi FM va gimeta nongonoko Afrika wa vulavula Bishop Mafumu kusuka ka Malamulele va vule sweswo ndlela leyi nongonoko lowu a humelerisiwe ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pat Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu nakambe ntere ku tisela wona thi kusuka amasingita mall munduk mana siku lana mitiphina ya ku yingisela Munghana Lonene FM hi loyi n'wamapurasi mfundhisi Hlolani Fanuel Magaisa munhu na swimilana swa maafcad mana siku lerinene mi tisela mahungu ya misava kusuka kwalano idzumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voya